ngingafundisi mhlawumbe nobunye mhlawumbe nobunye onothinene ngale namhlanje inkonzo leyani kuye yashintsha sicela uThixo banobunye Thixo nobunye ozawuma kule ndawo athinene emveni kwalapho leyani meko kuye yashintsha page 25 Sitona abantu abathenge ixesha wasibhubhele ngoba sithi nathi zonke sikuthandaze nabanye njengoba wasithembisa uThixo yothi kuba ababili abahlangene egameni lakho ubaphe izinto abazicelayo yenza kalonkosi ngokunqwena ukuthandaza kwethu thina sicakaza apho njengoba kufanele sibonga sikwethu ngoba siyazi ngenzo yakho usiphe impilo zabakho ubomi obungunaphakade Thixo